Mana sih bocah ya? Apa, Pak? Ini loh. Apa lagi nih ya? Deh. Nih, beliin bapak pulsa nih. Yang berapa duit? Yang 50.000 aja dah. Nih, nomornya nih. Nomornya jangan kayak lu kasih orang-orang tuh. Orang lagi banyak penipuan, ngeri. Ya, udah sudah berangkat tuh. Lah duitnya mana, Pak? Iya, nih duitnya nih. Jangan ganggu bahaya. Enak banget lagi nih garisan. Banget ya. Pak Nima, nih beli pulsa disuruh Baba. Pulsa yang berapa duit, Sir? Yang 50.000. Nomornya berapa, Sir? Nomornya jangan kayak lu kasih orang-orang tuh. Orang lagi banyak penipuan, ngeri. Kata Baba, nomornya jangan ke seorang orang. Kasih nomor palsu aja dah. Pak, udah, Pak. Udah, Sir. Tapi belum masuk ini ya. Lama amat ya. Ntar kali masuknya, Pak. Tungguin aja dulu. Pak, tadi kan Pak Nima minta nomor Baba. Nah, terus? Tapi saya kasih nomor palsu. Lah, ngapa jadi nomor palsu lo kasih? Iya, Pak. Kan kata Baba nomornya jangan kasih siapa-siapa, takutnya penipuan. Masa lo, Sir? Sir lo pinter amat. Sir.